Podeseyo mamoke ni jadolo maduong' mar kanisa ma Anglican Jackson Ole Sapit okwedo okang' ma jatend piny okawo mar oro obila mar piny Kenya e piny ma Haiti. Ole Sapit nowacho ni okang' ma kamano ok ni kare ka jodak ma nyandwat mar piny Kenya pod nigi midhiero mikelo gi rochruok mar arita kwe kanyakla kod jonjore. Thoth jodak ma nyandwat mane lweny odaro kale midhiero mathoth mano kaluwore kod wach makamegi giwuok e gwenge ma Lolmolog, Longewan kod Angata Manyeke. Jotele kaunti no bende dwaro piny owacho mondo ked gi nok mar arita kwe nyandwat mar Hoho mar Okak kapok gikawo okang' mar oro obila oko e piny Haiti. Ruoth Masamburu ma Imbo wacho ni pod luoro nitie kaluwore kod jonjore ma pod thoth e gwengego. Kwa macho ya Wakenya tukituma askari wetu kwenda kulinda nje ya Haiti na kuwapatia hawa amani, kama sisi kuna sehemu zetu ambazo hazina amani. Tunaomba ya kwamba tunapofanya hiyo basi tuhakikishe nyumbani ni salama, ndio tukue mfano mzuri hata kimataifa. Nataka kuona amani kaunti ya Samburu, kaunti ya Baringo, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti ya Turkana. Hatungependa kuchekelewa ya kusema ya kwamba tunaenda kusaidia nchi nyingine ya mbali wakati hapa nyumbani bado hatuna usalama. Na tusiangalie tu ya kwamba mambo ya usalama katika hizi region ati ni jambo la kawaida. Hawa wamama na hawa watoto ambao hawako manyumbani kwao si jambo la kawaida. Sehemu ya Losuk tunajua ni sehemu ambayo imekumbwa sana na ukosefu wa usalama. Tunajua tumepoteza watu wengi hapa, tumepoteza mali. Watu wametoroka mwakwao, hata sasa kuna shule ambazo bado zimefungwa, na sisi tumeomba serikali sana. Bado hapa sehemu tunahitaji kazi, bado hatujapata usalama ya kudumu. Wale watu wanaonekana tu wajasimama, lakini naomba Mungu wale vijana ya usalama kama NPR wako chonjo, tumefunga kila mahali. Hata jana na leo tension iko hapa area ya Losuk, Lolmolog. Apisa za beach mawuok e bad migawo mar obila ma okwach kich ma Buruburu Nairobi ne